Muri Malawi ku rukiko rurinda itegeko nshinga hari hateraniye abasirikare benshi bari bagamije gukumira urugomo rumaze kumenyerwa kuva abatavuga rumwe n'ubutegetsi batanze ikirego ku majwi yavuye mu itora rya perezida ryabaye ku itariki 21. Uwahoze ari perezida wa Gambia Yahya Jammeh yihitiyemo ubwe abagore yashobora gufata ku ngufu cyangwa se gushyira mu bindi bikorwa bishingiye ku gitsina batabyumvikanyeho, abaha amafaranga, impano n'utundi duhimbaza musyi. Yavuzwe n'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu ku rwego mpuzamahanga. Abigaragambya muri Maroc basaba ko abagore bemererwa serivisi zo gukuramo inda igihe umwana afite ikibazo, igihe atwite, nyuma yo gufatwa ku ngufu cyangwa se ahitewe n'ubafitanye isano ya hafi. Naho muri Cameroon abafana b'ikipe y'igihugu y'umupira w'amaguru biteguye kureba umukino wa mbere nyuma yo kwanga kuva muri hoteli ngo bafate indege ibajyana mu Misiri biturutse ku mafaranga bagombaga guhembwa batumvikanyeho. Muri Nigeria rwagati ho ubushyamirane bumaze igihe hagati y'aborozi b'abayisilamu n'abahinzi b'abakristu bwaguyemo abantu baruta abahitanwe n'umutwe w'iterabwoba wa Boko Haram.